U Centru za kulturu i sport u Srpcu postavljena je izložba grafika mladog umjetnika Tonija Ostojića iz Banja Luke. Kroz 12 predstavljenih grafika Ostojić je realizovao svoju namjeru mutacije mozaika u grafiku. Izložba na novorođena Herakleja inspirisana je monumentalnim mozaicima Male i Velike bazilike i episkopske palate iz arheološkog nalazišta Herakleja Linkestis, antičkog grada u blizini Bitolja. Rađeno je kombinovanom tehnikom linorez i suvi žig. Znači prvo je odrađen linorez, zatim je preko njega oštampan suvi žig, preko kojeg sam pokušao prikazati trodimenzionalnost mozaika. Tonij Ostojić predstavljenim grafikama na umjetnički način nastoji da mozaike drevnog grada transformiše i podare im novu dimenziju. Kako je pokušao da napravi vjerodostojno, ipak smatramo da se držao načela fovističkog, da tačnost nije istina i da ima jednu umjetničku slobodu izražavanja prikazujući zoomorfne, fitomorfne i druge ornamente, tako da je uspio na jedan način da ponovo živi Herakleju. Izložba je nastavak saradnje mladog umjetnika sa organizatorima likovno-ekološke kolonije Bardača. Bio je učesnik likovno-ekološke kolonije 2013. godine kao student. To govori da naša kolonija prepoznaje talente. Gospodin je sada diplomirao i magistrirao. Tonij Ostojić grafiku je diplomirao 2015. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Skoplju, a do sada je imao 4 samostalne izložbe i nekoliko kolektivnih.